ole hei ZPM thalai te chuanin FIR an theluta ACB a ania anti corruption bureau ania ti chuanin an FIR han chiar tai la enge inject ti te po ti chuan hei atira hi chu kan soilo menga hei to the superintendent of police anti corruption bureau so and so mo subject a hian FIR register turangen na ti te ania tunaya economic and statistic directorate building a himtok lo ti le na sataka chei that retrofitting atan Mizoram sarkarin sumtam tak cheng noi zani chuang zet a seng ti kan lo hria he thili ZPM thalai general headquarters chuan kan ngai thu tak leya thil dikloh te Highland ani theinan vigilance department ZPM thalai general headquarters chuan theitop chuin kan ngai vena thil ni dan te zirchiang turin nisari thlanga kumsang ni somni parukan directorate of economics and statistics building po amuna tloin atulanga malak zui kan tuma ama ero chu Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC in he building sakdan hi achui chiang don ti kan lo hria kan malak na te pending ri in MSPMC malak na chu kan ngai chang ta Mizoram State Project Monitoring Committee chuan nikua June kumsani somni paruka tangkhan inspection nein ni somni pali June kumsani somni parukan PWD nena report at heluta inspection report te po hei FIR hinan thil tel ni annexer 1 an thil tel ani ZPM thalai general headquarters chuan MSPMC inspection report hi uluk takin kan han lo zir chiang an ti ni tlai mo an ti dikloh te hleka kan han zir chianga thil dikloh lian tak om ngei ti anem nget nia hria in atulanga malak zui kan tum thu le thil dikloh nia kan hriat te July ni sari kumsani somni parukhan pu Isaac la lungmon aro kum Vice President ZPM thalai general headquarters chuan Aizol press club a press conference kawina puang zara press statement copy hi annexer 2 an thil tela ZPM thalai general headquarters in economics and statistics department how to te kan kom na le MSPMC inspection report kan zir chiana atang yan thil dikloh lian tak tak kan mua maini sari kumsani somni paruka economics and statistics director kan kom hian he building DPR le architectural drawing and completion drawing te a copy po an nei lo thu min lo hril ron tiat lai tak po hi fel lo view mai tro annexer 2 a pheklina paralina khan omani zonin maini som ba ko kumsani somni pani khan MPWD quality control division 10 non destructive test allo nei to a ti zonin hei an annexer an ron soizela tin April ni ruk kumsani somni pathum khan Aizol DC kai hruai nei in joint inspection nei anile a accountant general audit report chuan he building sakhi substandard work ti in remark alo peto bokani substandard work ani chuanin ani dan turang phalo tina khani tani tin MSPMC inspection report hian chiang takin he na thok tu contractor po atulanga dananga shem ngei angai thu alo soi to ani hei Mizoram State Project Monitoring Committee ina report an theluna khan mo ti chon he na thok tu te hi chu tungai an ni kha soiwa kha ngai to omlave Directorate of Economics and Statistics Building Project atan hian dikloh takin mi pui sum aluang rala asiam thatnan sum tam taksen ani le zel te hi he na dikloh taka thok tu NECS nei tu raparo moiro ite mo phurna le corruption laka filim lo wang veka ZPM thalai general headquarters chuan kan ngai ani heng MSPMC inspection report le ZPM thalai press statement te binzir chian saktur le atulanga economics and statistics building sakdan chui chian ani a thil dikloh Highland ani theinan khongaya itan puina karon dila tin chutiang mo phurtu te dan anga an chungaro rel ni theinan kan complain on thelu po khongaya minlo register sakturin kan ron nge ne antitani anti corruption bureau mo ACB lampanga hianin khinna tila FIR alu tarap maya anni hian han chui chianga ti chuan an chui na report ate an lo pomani chuan mo an lo pomani chuan an han chui chianga ti chuanin an chui na report ate chu kota thelu anianga shem ngai te chu shem ani dona thil hianin enge niang anticipatory bail kan tiang tekha aron ring swak le no langem ti chu ngai to tham takani bokatin ta hen purba ro moi roi te ming hi aron langa te tekha ni ti chon hei hemi FIR hi GS Vigilance Department ZPM thalai general headquarters Boris Zorem siam minga siam ani ore tilai henin zona poimo mai zo aniatin kanram politics mail bang te po hi aron soi chiang vewin ka riatin
hemi nuwa an zo na hi lo chik taila an cha na hi pui ka ti khop maya an rilu tak tak ani chuan poni se inen chin lok teang la khan case te ai fire ten submit zawa lom takin presiding lian MPS SCB director ni line lo dong ani kha ti chuan an ti zawa kom na hun toy te kan bang vele do na ni san te hei soyang khan FIR chuin an submit ta kha ni a chu ti rual chun ril ruwa zona pakhata lo omani mitam tak pon an ti thawa engwang ZPM hen operation role lek an play fo mele ti hi so hi on nok maya asan chu sarkar la in nia ani na taka chuan hetiang te chu in ti chi pon ni chi amon le operation ti tur to ka lo nga yan om ve ni alai ka in tin nge in ngai dan te hlek ka min thil theingem ZPM kan sarkar ma le kan sarkar no hian thil in thlak thleng tam tak awma tin mi pui mi mir le kan politician nge te pon opposition role le ruling party in a role and play to tun ma mi pui kan lo thil dan te le chu dan tur nga kan lo ngai po hi adik lo kan ti khop maya khop khat lai khan kan politician pakhat a hun lai minister ni pa kha dabdoi smuggling chungchanga in pu mo na oma apu mo ma satu te khanin in nam hoi nge ye an tia chu ti hun lai a om na party chuan in nam hoi lo ti nan huma amaro chu kha politician a khanin a chan huna sona in nam hoi ti tu te party a avalu tak nu khan a chua san ta ama lo hum tu te khan in nam hoi an ti le a avalu na te khan in nam hoi le ta lo we an tia ka ti khan mi pui hi min bol pol mai china chu tu na ron soi takaka tu na issue ne ni chuanin in kai noi na chu nei lem lo amaro chu matinge opposition role ang deuh hrim hin play thin ti lo soyom thina kha aron chan le ta na ke moi vio maya khami chungchang kha rejeng tak takin manga dam doi khami smuggling chungchang kha mo ti chon om muna zir te khatiang zir khan kan ram politics chi chu lo level do mai thinem o hi ti thei pokani om na ma sa te nan tana an so sen ta ka khanin an soi sel le a mo an vatan lo le an tan mun kha in thak thling ta lok lai aron soi lai khianin kan ram politics din mun chu aron highlight chengin ka ria ti chon hemi zo henin zo na pakhat an zo le do na chumi chu poimo ka tia kan lo chin chia reng don yo ZPM ero chuanin opposition kan ni la thil diklo le chalo kan do hi ruling kan ni nu point kan do reng ani opposition kan ni la diklo kan ti kha ruling kan ni nu po hian diklo wala ni tho ani opposition kan ni la dik kan ti kha ruling kan ni nu po hian dik ala ni tho ani chu wang chuan voin ni thil diklo do wa heta anti corruption bureau lama FIR kan the lu teng po hi opposition role ni lawin political party cha Mizoram hangai tu ina ti tur dik tak kan tia kai ngai ani tak chu ani le mo chitni real chon zona pakhat kan zot le lokang chenga nang mani party chung ko SCB hial ngai khopa chui lo ngai ta se in complain in thelu ngam thong em kan thelu tang thil dik lo hi chu kan do rengang mai ro chu hetiang thom ala om lo hi kan lom khop me ke mani party chunga hetiang anga na thok che mo chungchanga chui ngai ta sela tuna opposition party te hian chak khopin kan renga ani po hian chu tianga ko tur chun la nei lo ni win ni thlengin kan ria kan lom khop mai alom le khati lai cha na lai takaka kan ti lan chana chu hei ZPM sarkar hi an sarkar ram hei sarkar ram te chu kan chewa ti rom chan ve da chun mang zo to ta ni next election an tling le don nge don lo chu kan che ho lo ba chu mi chung chon hei a chan ve chun mang ral ta tuna zon ha khanin SCB ngai hial khop mo hei corruption case lian tham tak ZPM hen ti ta se ZPM thalai te hianin complain in the lu tangem ti zona kha kan the lu tang ti nan chang ani eng po ni se he thil hi chu thupoi mo tak kan yana kina enge mo ZPM hen an tunga a ZPM thalai te mon ngoi ani chuanin me pui dem na chon na savio don ni ti lai question mo zona le chan na chungchang hi chuan eng po ni se khatianga an changam trim po kha aro pui hati theo me ti chuanin
hemi building chung sang a hen thil enge mo tam tak in phum ru te mi te ngo ani dan turang ni lo tam takha ti te po chiang vewa hemi po hi tuna kan video react na himi zo official channel an nia ani video hi no va clear chuak anga chuta chon detail da win kim chang da win ron tia eng po ni se enge a thlen chin tur te khatiang kha chu au tu te thu ani anga hemi a henin nam noi an lo mani chuan le thi sen sang ta thut tiang chi te se lo tariau ang chi te le anti bail kan ti mai te paron luar le view don ani kati zong khatun tum video chu ni le ro se